Dosta mi se optimistični čine naši navijači. Lagana pobjeda protiv Nigerije. We're gonna beat Croatia. You're gonna beat Croatia! Beat them well. Modric, Mandžukić and Rakitic We're and gonna everything. beat them 2-0. Pa koliko ste putovali, kako ste putovali? Putovali smo 2 dana. Od srijede navečer? Spavali smo u Varšavi. Malo Varšava pa smo tu došli. Isprekidano, ali smo uspjeli. Jeste vidjeli kakvog Nigerica ovdje oko? A jednu, dva ili tri čini mi se. Mislim da smo mi zauzeli uglavnom trg i da je to sad naše Smo zauzeli. Jači smo, najjači smo. Je li bilo šta ruskih cura? A ruskih cura nije bilo, tek smo kasno došli smo tek u noći, prespavali smo i došli smo tek danas, ne? Ali naravno se danas da bude neke, ne? Bude neke? Pa ne, šalim se, ne bude sigurno neke, napićemo. A, žena čeka doma. Naravno. Croatians or Nigerians, who is bigger? Ja ne razgovaramo. Niste engleski. Imali smo hobotnice, kornjače koje su predviđale rezultate na svjetskim prvenstvima. Mi danas imamo ruskog konja. White Russian, vidite ga. Što kaže White Russian? Kako se provodite u Kaliningradu? Pa evo, odlično. Rusi su super, sve je dobro, ekipa je dobro, svi su dobro stigli, hvala Bogu. Kakva se atmosfera očekuje na tribini? Pa mi smo zadužni za atmosferu, a momci za igranje. Tako, zna se ko što mora raditi. Biće odlično. Hvala puno. Hvala. Tražimo Nigerice, nema ih knjige, sve je tu puno hrvatskih navijača, a ovih zelenih slabo. Jeste vidjeli možda Nigerice kakve ovdje? Nije bilo baš puno. Nije baš, jel da? Nismo ih, mi ih tražimo. Did you see any Nigerians here? I didn't see any Nigerians. Ой, что? Я не понимаю. People from Nigeria, did you see any? No. Mama, skuhaj juhu, molim te, samo juhu, jednu skuhaj, to je to. Jeste vidjeli možda Nigerice kakve ja ih tražim, nema ih? Nema ih, su oni malo ukakili, jel šta? Pa jesu. Nema ih. 3 komada će dobiti, to je to. Yes, just a few of us actually. There's a lot of Nigerians. But I don't see them any near the square. No, you will be surprised actually. We have lots of people in different hotels. We have a lot of flights coming in today. So the whole stadium will be taken over by Nigeria. Who will be the louder on the stadium? No, definitely the Super Eagles will soar. The Super Eagles will soar. We will say, Oshe, Oshe, oh, Oshe, oh. Oshe Baba! Nigeria 4, Croatia 0! African culture, you know, this is bead for the neck. It's from Africa. It's for good luck. When you have this, today, Nigeria beat Croatia. Nigeria beat Croatia today 2-0. I have this, okay? If you have it, Croatia beat Nigeria. Okay. A little bit too much. I take it for 1,000. Victor. I take it for 1,000. 1,000 for what? 1,000. But I'm a Croat, come on. No. 1,600. 1,600, no. 1,000 no good. Thank you very much. Kao malo je ženska stvar, ali fora, ona iz Nigerije je valjda. Ako nije neki kineski proizvod koji sve je ostalo. Nadam se da nije. Ali bit će lijepa uspomena.